Mayam Krumsari, Adum Impact News, Impact News ki Manuhada, Wahengbam Lalpal na Mayam Butaram Nusri, Nasi Manuhanda Kanado topic say Maroina, India Pumada Hosik say, Kogi India nationwide nationwide campaign Pangtok Liba, Kogi Indiana. Say he Marfunipan Sangsilakpa independence Pangbagamari Lane India Pumada Pangtok Liba, her girl Tiranga campaign Hariba, Asumaba, Yumtong Kuding the India must Hongi Phiral Thetkadabni Haina, Adunga Pangtok Liba, India government key, Adunga Prime Minister Body, Gilising Makada Pangtok Liba, Thomasing, Asimak Lebaks in Matuna, Yam Harana, Yam Nuaina, Kogi, India, Indian Nesamagi, true. Kogi India Masani have a gedung of Foxabaloina, Kogi India national Phiral or national flag or Kogi tricolor, Kogi Masohungi Phiral, see Tietona Mutong putting the hosted Totona, Yamna, Pongtok Sotona, India Moebagi, Nuai, Yafana, Harana, Pangtoknari, have even Manipur Su, High River, Harger, Tirangi campaign a seaman Pulaki and Makada, Marina Simmons, Envy and Gimmy Makada, High River campaign a sea, Hodokuna, the Musatari, Nasing a Simaksu High River, Harger campaign a Sigas Romoina, Kogi, Falgi, Hapta, Kanzumanga, Kogi. Yam lo na halising ani hembro na saruk yaduna kogi bike rally pangthok ke batare high river bike rally su kogi ton ba police department singi yas ki sports ki aduga ton ba riders club ki na sing adi ton lanai loop ki na ka adi ton ba batare kogi young and enthusiastic ha batare adu na ka na saruk yaduna high river hargar tiranga campaign sida saruk yanari adubu high river campaign si Lebak Simatuna, Harau Tayamna, Indiagi Manim Katamba, Pongopoina, Nunai Yafana Panto Putagasu, Muika, Amadi Manipura, Kogi Manipur, totally without Simon Werga, Mayumaki, the Layer Fangzatrava, Lazina, the Reluctant Laiba, Dungo, Imunka, Amadi Hariba, Harger, Tirangi campaign, see the Mumpana, Pantopa, Panglibranta, Pangdabra, Habasi, Wang Suka Lapa. Loina Nana Maxi Kogi, 3rd August, have a 3rd August Patriots Day at Oversing in the Midasi, Manipur, the Su, the Mokpakta, and Mapunka, the Pantonaki, Patriots Day, get Romasing Malena, Kumalampaki, we Esto Top Grounder, Patriots Day, get Romalena, Pantoki, Badung, musical event, Amasu, Hojoji, Kogi, Miamna, Expector, but the Wamada. Kogi Torok Patoka, Levigi, Sandoxing, Toronka, Torok sing a simple barrel, in the social media, the barrel of Miana, the Conner Wahomni, Ramaduna. Oriba situation as the Tassing equity, true sense of patriotism, true sense of nationalism, Giwang Malapa, Luna, Kogi, Harger Tiranga campaign, a sim, Pungfana, Pangtok, no one of the Kadai for on my panas, Godriva, Masida, Miami support Kadi, Matoktai, Laki, Makadi, Kadi, Matokta, have a Gohanka Lapa, Ramadan singing, Peng News, Makadi, Manugi Thomasy, Kogi, Phiral, Thetpham, Piyu, have a topic, Melkosuna, Kanan from Silocos of a Sigi topic, a Sida Kanan with Peng News, student, Yet Tumble, Khaidem Mani, former acting chairperson, Manipur Commission, was about Noxari, was a Khaidem Mani, was a Satyajit, UNI Chip Bironi, was a Satyajit Noxari. Last but not least, was Dr. Chinglen Maisnam, Professor of Economics, Manipur University Department of Economics, Manipur University, was a Chinglen Maisnam Noxari. Iran question C was a Chinglen the Laxi, was a Chinglen a Kogi Harga Tiranga campaign C in the Apum with the nationwide, my partner, even including Manipurian Pangtonary, Adubu, High River campaign a Sigi, one talk, see, Mu Kreda de Dumuk, Nimbu Kaibagi film, Wayne, Ubra, Having was like an observation. I think the India gi flags masi tasing na masina symbolize the risi maru na kogi British colonial rule hai tara ko matam da koina British magi imperialism kaina koina magi numitta de hainari malem da numitta de hainari ba adugumba Britishers duga magi makuttagi koi ning tamba indana ning tamba phangi badugi madugi wakhalon hai tare ko madugi value yam maru agraba yam wangraba adugumba value du loinaba adugum makalgi Phiran ama oiribane natra ko hadi Phiran jina mana carries out meaning sidi maru na koi freedom struggle gi waduni na freedom struggle du kari gi tawrino haidu akoi dum khange koi ning tamba haiba pochidagi hena precious oiba pot amta leite khwaidigi tangba punamutagi khwaidigi tangba si ning tamba mane adugumba freedom fighters sing duna makoina sacrifice tawrido adu karigi damakta no haibada India idudi matamduda toan ba magi lam mayam pajalaga semni madu manungda kogi Manipur su ko yawgribni natra ko adugumba kogi hariba masagi magi carry tawriba masigi meaning si yam chawi hajatare ko aduna masida koina
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ question ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ freedom struggle ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯏ revolutionaryꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ freedom fightersꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯪꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯧꯕ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯛꯊꯥꯡꯅꯕꯅ ꯁꯤꯜꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯂꯣꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯁꯤ 63 ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ 64 ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯈꯔꯅ 63 ꯍꯥꯏ ꯈꯔꯅ 64 ꯁꯨꯕ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 68 69 ꯆꯨꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯍꯤꯡꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ 2047ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯐꯥꯁꯇꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5ꯁꯨꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ GDPꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇꯩꯗ 5ꯁꯨꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯅꯔꯤꯗꯅꯀꯣ whereas ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ GDPꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯩꯕꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯟꯏꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯩꯕꯒ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯍꯦꯞꯀ ꯍꯦꯞ ꯅꯣꯠꯁꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯔꯕꯥꯔꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯂꯣꯟ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐ꯭रीडम ꯐꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯣꯏ ꯁꯣ ꯀꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯪꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯁꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ 63-65ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ರೆ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯆꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯔꯤꯆ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯊꯛꯇ ꯐꯝꯕ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯅꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯂꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯔꯥꯟꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯊꯝꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯐ
nationalism true spirit of patriotism adugi adugumba ba kya yaw magul leiba adugumba India gi pride oriba adugumba Phiral ni masi Phiral si magun ai khoi khoi na ngapum thoi habani aduga maroi na ngasi gi hargar khoi tiranga campaign asi India pumbada khoi am pak sauna pangthok pagal wena Manipur da pangthok pa sida Manipur gi na di hoji hoji tangdulita da film oibna hairifa campaign asi pangthok pa adumak pen da bagi wahang khradi adumak leiraga su India gi adugumba tricolor gi khoi gi sugumba India gi flag asi magun di ngapum thoi ya waham di matang sida na ozamani de laksan mu ozamani khoi gi hairiba India gi machu hirong gi Phiral gi ngasi mag India Manipur yauna nationwide pangthok iba hargar tiranga campaign si Manipur yo ina di thawai yauna miyam se saruk yabagi mami taina lobi bra kari wahang lei bazai mota chome India go ena mayum makai lejuda ba mi koti kaya amale railway station ki track sing da lei ba bharat ki mapam punamakta koti chama ga nipu khare helaba India sida mi koti kharedi khareda bo hairage mayum makai leitaba mayam amale moigi di har ghar tiranga se at the very outset, I can India gi flag say we salute, we regard, we respect as an Indian moina yanan bada adu thamjage aduga agi comment kon laksage tampaya ba national flag 15 August the Thetpham khotpa aduna hojike sarkar sina magi policy mi gi makada 75 year subagi Taurakpati yung kuting gitelu kolo edna adumba opposition party na di masi politicized obani haina hairaga chu national flag to with the economic kai kunabati chumna. We appreciate. I as a senior citizen I appreciate. But say through spirit of patriotism, through spirit of Indianness, adu oibada akhoi gi si oibra oidabra akangba aiba India gi luchingba singna Mahatma Gandhi yauna 1947 gi 15 August ta ning tamagani 15 August ki midnight ta British sing sakaragani haibisita 14 gi nungthinda AIR gi kangbu amna Mahatma Gandhi da interview ma lawge hayaba bapuji hayeng dagi de kwening tamagadam nina nangi nungai bigi paujel ama nangna Indian soro andolon torokpa quit India moment torokpa mai pa abanina nangi nungai bigi paujel ama Piyu aina hayaba azamana no I'm sorry I piraroi aina khalu ba Hindustan aina khalu ba Indian do oidre angok ba white man angok ba sahib sing che British sing che tanthok kharaga ai phagada boy ningu reba adubu manaba khonai ma tabigi mong adudi oidre aigi tung illiba tata jen birlas capitalist maya amamna congress to pi upaga inkalab zindabad bharat soro aba andolon dati loina yauraga toram miside amubi Indian maserna amuba Indian singbo otka dabu oiramle niyom chumdre aduna maram oidana ai nungai bigi paujel di piraroi habiga tadi manabu khonai ma ha ram raija mai ronda doko aduna chumudu tawani khokane habida adugi niyom niti amatale hudabnina aduna maram oidana Indian National Congress sebise party punam yauba kona tongan boy gi singche masi ning tamma tanana bagi platform amana ba 1885 ta hium mai bra ko kaure aduna ninkalam mibdo adu ning tamjanna bagi tamta British amana suggestion to na sumani lengadi pani haidana kona communist warapa adu warapa mayam si pula Indian National Congress ibisida political party na ta platform moina United Front na moina tawrapana ba adugi duda Mahatma Gandhi na ning tamadi hayang phangani adu aina khaluri sidi soiredana akoi masenda senda upaibu mayam china tawraga niyom niti msamu da na mai thokpa tawtare adu warbodi Indian National Congress si thugairo aina magi mota adu manungda loktantra kainom hai ai kaure adu ba moina semu aina haida Nehru koi Patel koi na koi Indian National Congress mana koi political party oi horani haidana oi hobani madi yagidre Prime Minister Canada oi gede ke na suggest obda arsaja beno bhabi de tawi hai amada tawi hai na khara le rako adigi mayam dun yalaktab da Nehru tawro
hai den tau gi bini hai be le re aduna la ibadi ning tamma phangaba 1947 15 August gi ning tamma phangba kan sida hojikti ne di India se we the people of India having solemnly constitute India into a Hainalapa sovereign socialist democratic secular republic hai be se we the people se ani to eva we the people of India asi machak mathum leiba richer singi khare hanna middle class gi ena konba singchi gi with the people ama adu have not ki leitoba singi sadbahara hai communist londa da okutta laba sing adu gi with the people ama with the people se manaba with the people to ju oidre bako human right ki national human right ado zamani ne phajawo hom thabri aina laksaning wa hom na khoi British makhota gi India ning khatam tungda khoi each and every citizen of India khoi gi India gi independence la punganda khoi India gi flag ikai khumna duna khoi harau ta noi pangthokli adu Manipur da di hariba miyam na independence di phangbagi tricolor yungduna thetna hosted tawduna pangthokli ba nungai ba se khoi relief camp ta leiri ba mayum kai lese dam singdi mayum da sigi celebration ji tawninga moidra ha ba aduni adu ai ni India da hana hairu bani mi koti kaya mayum kai leiter railway track ta le ba mayam bikari mayam gi hairu bani somda la ga khoi bikari na tarbisu sab chabe India no oin le ba Manipuri sing se maithai waisanu kuki waisanu asigumba handaki haugi ba me ahum dagi na ri thatra manga hela abse masida mayum kai leitaba around 60,000 70,000 leiria ba mohoi gi mayum lising taruk taret around ko asidadi kalmani piram chinga kaduri no ba masi hana pibiraga aina slogan ama hodok ni ba pehle ghar baad mein tab flag kalayani hindi daherga tiranga banayega lagayega hana yum piu aduga piram thetke yum da thelo hai bani dana yum nei tharaga di natraga gali de thelo hai ro ne har gali flag tiranga hai ra ma adu hai da bani na yum lei ja ba mi lising humpu gi di yamdrabada moi de yum da har ghar tiranga Chairperson acha thu oroi ba mayum kai lei ta bani na mado government na hai betu indabagi wanate thawoi dabagi wanate piranbu dishon tauba adu disregard taubi wan teba mayum Thetpham leiteba laiba point di aina sai India che with the people ani to the have and have not leiriba sigi capitalist society ge mong da ko asit leiriba pot ama lak panina aikoina ning tammagi numit palan taubada madugi dam humdra manga suba chahi gi palan tauna ba sa na chathara pasida ning tam da ba praja maya mamaleba adu sai kon utai ba lam ning tamado nation du ning tamadura people du ning tamadura national liberation adu khakta ya de people liberation nation du liberate to khakta na people du liberate to hai ya de ba adu people du liberate to ga mu nation yaw de mu ya ro ba hai badi territory hai ba sida lam changi population changi government changi अखोगी से समनारदा टेरिटोरी इंटेग्रिटी कायबे यादे दे मणिपुरी दी काई खरेबो को लम चंगे खै लम लेतरे सुशानपुरदा मोरेदा कांगपोकपीदा अदुगा अखोगी पॉपुलेशन लेतरे अदुदगी गवर्नेंस लेतरे अदुदी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से कायरम नत्रा कायरे दनु हुंदो से हाइबन नते कायन दनना ब फोर्चुन नब दुदी गवर्नमेंट टू इंडिया न तो खोलोना हाइरिप्सना अदुना सिगी लाकपा सिदा होजिके हर घर Tiranga sida Manipur gi mi lising humpu di yamdrabada aduna tabate te mayam leje da basingduga mayam sigi di har tiranga gi problem se akoi da achauba pot ama oire aduna government of India na government of Manipur na aduga BJP gi double engine na masisu ubiraga yung khudingi phiran thelan da bayade haiba sumaina yung khudingi sasoni honda bayade yung khudingi manaba khunai socialism aina yauribdo adu yung khudingi honda bayade yung khudingi nungai handa bayade nungai ko loina mak nungai bangam da bayai yamna laira ba thak to hanta hanna ba khona na ba adu gumba administration chi phajana tongna bo hona gadam na ba adu gumbadu da Manipur di thatra manga sida akoi di governance leitaba tongna tawre central government su neglect chabai bu state motherly treatment bu angak paphang na tawre chi praja mayam chaire Narendra Modi Manipur da lapirano
mawa lawroi phau ba haina ba yaure yes yam noise oza mani mathang round lak sege maroina khoigi government na pakhali ba har gar tiranga campaign si khoigi yumthong khuding da khoigi machu ahungi Phiral India gi machu ahungi Phiral se thetuna ikai khumna utpagi adum ba khongjang ne ba tare adubu mayum ke lejadraba Manipur gi irang sinmam uraga lanjina aduna leiri miyoi singi di mayum si khoi har gar tiranga gi khoi campaign asima khoi dadi ona taina boina thokpai tare maram aduna yum hana lehelaga yum hana sabiraga tiranga thetpagi lambi da changsalagadi miyam gi awabasi kokpangomgani hena wan thok leigani ha wahom duni mata asida ina oja Satyajit laksani gi oja hoji pakhali ba government ki policy har gar tiranga mission aduga yum kai leijada miyam su leiri sixta oja gi kari observation lei oja khatam yun hoji kito lakte kai samlapna khoi gi Manipur gi khoi flag ki association gi flag gi importance Manipur da ai hapetang chan na samjage akhoi gi flag kai si yana ma da p da yektorib ni fi si akhoi gi human civilization da khoi no flag sum yeng matam da khoi gi Zhou dynasty 1000 BC swai se da Chinese thing na ango go phiran je hai ba gi akhoi wari habit thengna je ko masi Roman civilization da su yawi adu yam chakolak padi akhoi gi medieval ages da adu ga si gi hek tai na pa da akhoi gi silky civilization je machine expand tor matung da koi flaky civilization je chokhalei haibagi ayam je khoni sum thengna je aduga machine Manipur gi tainari se kai guna hapta Manipur da koi silky tradition si Manipur yam chauna le rameba akoina leimatin an haib je khoyok tumpuki machanupi gi haitar di 2nd century AD 3rd century AD da silky civilization Manipur da leiri ta eba aduna Manipur se da akoi gi flaky civilization adigi flaky culture masigi mayam se Manipur ka yam kui na khoi sagon nerga lai hai besi mai hai pet thamjage ade khoi na khitang thamba ya ba amda khoi gi flag ka si karino hai besi amda hai petang gi thamjani flag is da khoi gi national pride ama aina lamam se lai bagi agi prideness ama khoi gi second world war su ubirang mani lamam utar aina lamam ji lausala matung da aina han kai toge yanan togus agi lam ji gi flag se makhoi flag ji inthuraga agi flag se chedne khoi gi German da Russia na kangka tor matung da second world war matam da moi soldier me am ka khalaga akhoi gi moi Russia gi moi flag to yung ni duni moduna moi gi mayam da message ama akhoi ni si tawang me haiba ma Olympic games ta ju opet ging view agi national gi prideness aina ngam ha kan agi nation duni hana flag to chingkhalaga goal phangba madu gi prideness to madu gi ju lei haibe masi India gi sum yeng matam da akhoi gi India flag se basically masi the period akhoi mamang na chatpa ai concept ama pi maduga masi concept akhoi gi Buddhist concept ka su yamna nakna ba masi haidai kai gun ham tam akhoi mathak na saffron leire mathak na white leire makha na green leire masi the pi da hana charkha leire ba gi ko masi gi mahutta akhoi gi Asokan gi magi symbol se asoki akhoi gi spoke kun mari yaw se asok sakra se masi no onthok pa ne ba masi onthok pa gi concept se masi Buddhist masi concept India se number 1 jati makhan yam su bani na akhoi makhan yam lei adu community mayam se gi equality gumbi concept ama Buddhist concept ama truth and non violence Mahatma Gandhi no sum thajaba masi ne silasi hairaga masi se mayam na khanna matna pinkali benkaya masi Andhra Pradesh ta gini mane design to accept toraga India la chatna ki bane ba khoi pingli benkya khoi freedom fighter ne maso mane accept to chat ki bane ba masi la ku matam da hanadi sigi mamang da pet yeng biyo ba adu mayam da akhoi gi flag mayam se akhoi Manipur gi flag su akhoi gi ibudo pakhang bagi mayam flag akhoi gi religion ga samna ba adu sum tap chathar kan da Islamic country da Christian yaw da important tawi adu akhoi sum da di karigumba concept amada adi mamang na chakhat pagi adagi progress ki adumba yaw akhoi national flag amani aduna hoji sona thambi ki dubain akhoi gi national flag sigi akhoi gi hoji yung khuding da har gar tiranga haina India da leriba mi khuding marun Manipur da leriba se madu gi prideness mangwa da leriba mangwa da magi India machamo ibagi chakhat pagi madu gi pukchin sengba thamoi da yawbado madu utpoi da yum da yungu haina takpa ne ba masi da Manipur da concept ama lai ba hoji masi lakpa kan ji akhoi na sida kari ba kitang wat pa ma akhoi da kitang ngai ta ba namna akhoi masi je flag court of conduct ne akhoi gi eko gari thor su left thau adagi Myanmar ta khang ne ya ta thau swana flag se akhoi na kamaina respect pini akhoi lebak amagi kanoni haibagi mai utpa matam dagi adun marks akhoi na with due respect aduga mi khudimang su ma je hapa yati gari thorosu governor ya chief minister ya hena magi list ama pibiri ko madu natana atupa yadi adu handaki numeni humni sisdi hayem phok tawdeni ko maside yung khum de thelaga madugi India machamo ibagi madugi brightness to madu I want the fauna ba nationalism maru na moi kan inkhali se nationalism ke concept se India as a whole nationalism concept se nationalism se inkhatna ba
madu pibani adubu Manipur dadi akhoi ji tamona thambikep dumaina 1.17 million akhoi India da man sum hani 2011 census ni ko chi anu census lowdri masi homeless yung khuding Phiral thelo habni adubu India dadi unfortunately 1.17 million is yam yame madu homeless madu Phiral do yung na ba yum like adu he tamon habi ke mi khudimakta India na yu Phiral thena na ba yum amam pi na ba akhoi gi mathang chahi dadi madu hona si aduga hojik aduga another aspect Manipur da lakna yum di laira dana mayum saba leitab di ko hojik sina hojik ti mayum do chang phongam da bi concept na di lai sina adu mayum chu chang mangam da ba adu Phiral kamane yung do no madu gi with dignity ama thamni aduga sida macham tang aina sum akhoi gi sum atega sum manadab da no thamjani mi masigi flag ki thelo di hairaga masida akhoi flag ta aina kamana utkani habi gi respect to madusu government tam bi haninge hadi thelo sum habi se yade aji yung khudingi Phiral pirani aduga Phiral pi bisi ja flag se lam ani ge flag yung tam da kamani yungani adigi atopa flag adhum dong tam da India flag se ga atopa flag ang yung baya banate my concept am le ni kamai yung ni aduga magi se 3 by ratio 3 by 2 ni 3 by 2 se tawada bani my concept am size le ga adu masi se masi concept mayam se masi su agang mayam da school mayam tambi ba ama aduga tambi ba am su change ba aduga school la chingkhat pa yai chingtha ba yai maduge concept assembly ta kamaina tawgani ha ba se akoi flag coach da yam phajini iraga leire ba adubu masi ja koina kitang nuai mayam da yam thaina sum si yam kana debate tong na ba issue ma thole ba hana tor masina khoi ge lum law ba he yeng ba da khadi na saba akhoi quarter khut da yam na sina khoi ge freedom movement ga hogolak pa flag na ba si je masi in flag freedom movement ga hogolak pa na si kai da kan India se hana 1947 ge mawang da India se united oite India as a whole si ge flag am ta like ba si yana hana complete India ki flag sina hando oiti ne si sina aduna masi ge flag yam lum law ba cotton khadi na saraga yam tang su phangba hai ba da yam belu le nu u ba do madu gi do akhoi gi hojik sina akhoi gi 75 years of Indian independence se masi se celebrate to matam da hojik government se masi yung hojik ge phangna na bo na ba da masi je to de ngamaro da masi khra plastic na ari gi machine na sabi ya hallu oina akhoi gi flag ko to amend to eba aduna hojik ti plastic kumba ari ko sina hojik khra so masi ja khoina masi gi tambi da ya di haji kai gi na kan da plastic ga chi pa pa bane segai ko kai matam da magi kamaina dispose to ni have process ama tambiri ba aduna plastic hani gi phi du yam lum law bani na hai ba da pak segai roe ba hojik ki plastic ga khoina gari thoroga release pa da plastic ki du di soina hai ba segai khadi aina kamaina dispose to ni have gi process ta I be respectfully akhoi nation si ki pride ni na madu akhoi na tawgani hai ba se akhoi angam yam da school da tamiba masi so masi tambi ga da bani hai ba si ma ai hai pa tam da